тирилүүм, дагын өлүп, дагын тирилүүм. Тактап айтканда, 3 өлүп, 3 тирилүүм мен үчүн жакшыраак. Эмнеден караганда, bir insandын авретине карагандан, же bir insan менин авретиме караганда 3 жолу өлүп, 3 жолу тирилгеним жакшыраак дейт. Өзү bir өлүмдүн катуулугу, оорунун катуулугу канча айтканбыз? Кээ бир риваятта 40 сөөктү, кээ бир риваятта 400 сөөктү сындырган менен барабар дейт. Ölümdün katılığı, ölümdün orusunun katılığı. Emi bul yerde Hasan Basri rahmatullah aytadi. Oşol oorunun damını 3 jolu sezgenim jakşırak men üçün. Bir insan menin avretime, je men bir insanın avretine karaganımdan karaganda deydi. Bir neçe hadislerde aytayını koşunca maksatda aytadi. Andan keyin Ali radıyallahu anhu'nun sözü, "La'anallahu nazir vel mansur iley." Allah Taala karoçunu dagın, karalgandı dagın Kuday Taala kargıştagan deydi. Taktap aytkanda, jat ayaldınbı, jat erkektinbi, aram bolgon jerlerine karagan adamdı dagın, oşol aram bolgon jerlerdi başkaga körgözgöndördü da Kuday Taala kargıştagan deydi. Başka bir rivayet Peygamber Aleyhisselam'dan, "La yahilu li ahadin an yadkhulal hammam illa bi mi'zarin." Hiçbir insanga momunmun dep, Allah'a ahiretke iman keltirgen momun adamlardan hiçbir ösünü adal emes. Taktap aytkanda aram bolot. Baniyaga kirip atkan mezgilde avretini aça turgan kiyimler menen kiriştige. Avreti körüne turgan kiyimler menen kiriştige. Bul aram, bul adal emes amallardan dedi Peygamber Aleyhisselam. Baniyaga kirip atkanda mına kış geldi. Közübüz açaylı musulmanlar. Köpçülügüz kaydiger bolup atabız. Özün avretini jaup kirgenin menen aljakta kirgenderdin bardığı jılaŋaç. Sen oşonu karap atasın. Mına hadiste aytып atam sizlerge. Ali radıyallahu anhu, "La'anallahu nazira." Allah Taala karoçunu dagın Kuday Taala kargıştadı. Özün avretin japsaң ele boldu emes, narkılardın avretin dagın karaş aram dedi. Dagın Salman-ı Farisi radıyallahu anh aytadi. Men 3 ölüp 3 tirilgenim bir insandın menin avretime, je men bir insanın avretine karaganda 3 ölüp 3 tirilgenim jakşıraak deyip atadi. Bu avretni körgözүү dagın, başkanın avretini karoo dagın İslamda şunday çoң amal eken. Esibиз barda etегибизди жийип, кичине мусулмандыгыбыз эстен чыгарбайлы. Biz musulmanбыз desek, tölkö meçitке kelgende musulman emesmiz. Бардык жерде musulmansın sen. Oşol Baniyada dagın musulmanбыз biz. Oşol Baniyada жүрgөн учурда dagın musulmanыбызды эстен чыгарбайлы. Siz özüңүздүн avretиңизди жауып койсоңуз болду эмес. Ал жактагылардын avretini карап атасыз го siz кирип алып. Ошон үчүн Банияга кирип атканда дагын ошондо ислами Бания курулган болсо, бар шаарда деле издесеңиз чыгат. Кирип атабыз карап эле. Ошондой толук түрдө шорта берген, тизесинин астына чейин жаба турган, шорта берген жакшынакай баниялар бар. Ошол банияны кургандардан Аллах разы болсун. Ошол жерде бизнестин аркасынан дагы жеке нафсини ойлобостон исламды ойлогон байлардан да Аллах разы болсун. Жана башка бания кургандарга да эскертебиз. Бания куруп атканда кичине бир исламды дагы эстен чыгарбаңыздар. Siz musulmansыз. Акча табам деп туруп эле исламды четке кагып койбоңуз. Ошол жерге кирип аткандардын ислами көз караш менен шартын түзүп бериңиз сиз. Ошол жерге кирип атканда кичине бир узунураак нерселерди бериңиз. Тура кээ бир баниялар да берип атат. Өткөн күнү бири айтып калды. Банияга кирип калдык дейт. Банияга кирсек, uzun platensa береби, uzun чүпүрөк материал берет деди. А макул uzun материал берсе кире берели деп кирдик дейт. А киргенибиз менен uzun чүпүрөктү берип коет экен, ал талтайганда бар жол көрүнүп турат экен. Ал болбойт ал нерсе. Кичине ошол жактарын караш керек. Андан караганда анда эмне кылыш керек десем, баягы айтып атат. Дамландан караганда кичине жеткизип койсоңуздар, шорта бергени жакшыраак дейт. Ошол шортасы дагы чоң адамдарды дагы тизени жаба турган кылып, ошого жараша шартын түзгөн болсо жакшы дейт. Ошол банияны куруп аткандар дагы, ошол банияны салып аткандар болсо, ошолордун кулагына алтын сырга болсун. Мына ошол нерселерди караңыздар. Узунураак шорта болсун. Шортаңыз чоң адам болобу, кичине адам болобу, киндиктен баштап тизенин астына чейин жаба турган болсун. Болду, мына ушул жетет иншалла. Эркек кишинин аврети ушундай. Эми баягыларга не дейбиз билбейм эми. Аял эркекти аралаштырып банияга тигип бергендер бар экен иншалла. Науду билlah. Кудай сактасын. Булар эми силерге сөз деле жок, силерге жашкыча. Сөз деле айып силергечи. Dağın Hasan Basri rahmatullah aleyhin bir söz var ekan. Şu baniya jönündө. La yasluhu dukhulul hammam illa bi izarayn. Izarun lil awra
va izarul lil ayn, ya'ni yaghuddu basarahu an awratin nas. Hasan Basri rahmatullah aytadi, inson banyaga kirib atqanda ikkita kiyim gerek ağa deydi. Birinchi kiyim özünün avretin japsın, ikinci kiyim anın közün japsın deydi. Közün başkalarının avretini kara boğdan japsın deydi. Karatmasın deydi. Mına oşol iki kiyimi bolbogan adamga banyaga kiriu durus emes deydi. Hasan Basri degen öte bir ulu avliyanın sözü. Ошон үчүн келиңиздер туугандар, ошол бания маселелерин дагы кичине эске алып койгон болсок, уяттуулугубузду эстен чыгарбасак жакшы болот.